wampa kumenya imiti y'amoko abaho yose. Ese waba uheze hasi kubera indwara zakubayeho karande? Ngufitiye inkuru nziza. Umuvuzi gakondo akuvugutira umuti w'umwimerere wa gakondo, bidatinze ukabaduka ukisubirira ku murimo. Waba urwaye diyabete, igicuri, ubugumba, uburemba, kanseri, asima, amibe, pararize, urushwima, indwara z'amarozi, indwara zo mu mutwe, zose arebaho. Agufitiye umuti w'umwimerere wo gutera akabariro ku bagabo, umuti w'amavangingo ku badamu, umuti ku bashaka kureka itabi n'inzoga, ndetse n'izindi ndwara nyinshi. Uyu muvuzi akorera mu mujyi wa Kigali. Hamagara kuri 073 52 11 96 9. Wahamagara kandi no kuri 072 50 95 11 0. Humura ntiwihebe. Nucikwe n'iyi promotion yasohotse. Ubu tuvugana wadusanga hano mu mujyi wa Kigali, tugukorera video ku giciro utasanga handi, tugukorera filimi, tukagukorera na komanteri, tukagukorera indirimbo ya audio na video ku biciro utasanga handi. Dukora ama video atandukanye, dukora filimi zitandukanye, dukora comedy, dukora indirimbo za audio, tugakora n'indirimbo za video ku giciro utasanga handi. Tugane, turi hano mu mujyi wa Kigali. Tuzamura aba followers bo kuri Twitter, tukazamura aba followers bo kuri TikTok, tukazamura aba followers bo kuri Facebook, tukazamura n'aba followers bo kuri Twitter, twongera aba views, like, komanteri, tuzamura na time. Tugane tukuzamurire chano yawe ku giciro utasanga handi. 0785211354 0785211354.